svima ljudi, ovdje Ken Starships i došli u moj novi video. Došli da radimo haul, #2, što je ovaj moj drugi haul. Dakle, da krenemo. Prva je ova roza farba od Schwarzkopfa. Ovako izgleda. Onda imamo korektor za podočnjake. Ovako izgleda. Ovako izgleda. Moja nijansa je kože kao što vidite. Onda imamo rozu kredu za kosu. Ovako izgleda. Onda imamo lizalicu. Onda imamo mašnu. Imam već jednu, a to je ova. A ova je moja druga mašna. Sad skuplja mašna inače. Onda imamo ove šnale u obliku zvijezdica. Inače volim zvijezdice. Nisam pokazala čokoladu. Evo čokolada. U slučaju da vam nisam pokazala. Čokolada. Posljednju sam uzela. Onda lažne maramice s kojima ću skidati šminku. Onda limited edition Tic Tac od Coca-Cola. Ovo je limited edition, tako da ako hoćete možete da nabavite odmah sad, pošto je limited edition. Onda imamo ove obične velike od naranđe. I samo da vam ovo pokažem izbliza. I ovo. Ovo je inače, ne znam od čega je. No, obično. Obične. Onda imamo žvake. Ovo je od kole, a ovo je od jagode. Onda imamo puc-puc. Onda imamo ovo. Onda imamo ovo. Onda imamo Oreo u čaši. Oreo je inače nešto moja omijena šta jede. Onda one, nema veze, jagode, gdje to su jagode? Da, kifle, dva ova paradajza, baterija, ovo je sok, znači jedan od mojih omiljenih sokova. I što sam još kupila? Ovo sam kupila u veliku kiflu. I posljednje ovo i ovo, znači ove kokice sa sirom i kašike i noževi i viljuške. Eto. I evo, to je to. To sve što sam kupila. I naravno imam jednu veoma dobru ideju za sljedeći video. Tako da se vidimo. I da, izvijem se što mi je pala kamera, ali nije baš kamera nego telefon. Zbunim se, pošto je to. A telefon mi je pao zato što nisam ga držala nečem često, nego ga držala na tetrapaku od čokoladnog mlijeka. Evo, ovo sam držala i zato je i palo. I vidimo se u sljedećem videu, imam jako dobru ideju za sljedeći video. Pozdrav od Ken Starships.